Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Универсал базарынын катталуучулары, биз бүгүн 29 ноябрь 2020 жыл Ноокат мал базарына кирген саан уйларды жана ошол эле кунажындарды, өспүрүм эркек ургачы торпоктордун баарын ушул видеого баткызып, ушул видеодон гана көрө аласыздар. Biz gündөгүдөй кунажындарды же болбосо эркек ургач торпокторду өз-өзүнчө тартпастан бүгүн кунажындарды, саан уйларды баарын бир жарым саатка дээрки видео кылайлы. Сиздер себеп эркек торпокторду тарт, букаларды тарт деп ар кандай түшүнбөстөр боло берет экен. Ошондуктан баарын азыр ушул мал жандыктарын бир видео кылайлы. Саан уйлардан баштап эркек ургачы жана букаларды дагы, кунажындарды көбүрөөк баарын батырайлы урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер назар салып, көңүл буруп туруңуздар. Каналга катталып, ой пикирди комментарий калтырып туруңуздар. Азыр биз саан уйлардан баштайбыз. Баштадык анда. Азыр эле мына ушул киргенде эле алабый баласы менен турат. Азыр баасын сурайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Bunun музоосу ургач экен. Канча экен баасы? 85 миң. Баа болду? 75 бербедиңерби? Жакшы, сүтү кандай экен? 7 литр сүтү бар экен ушул күндө. Мына көрүңүздөр. 75 миңге баа келиптир, бербейтир мынакей. Мына ушул саан уйдагы баа болот, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр баасын билип алып анан тартайлы. Канча экен? Канча баа кылдыңыз? 100 миң. Сиз канча дедиңиз ал? 120 миң дедим. 120 миң. Сүтү канча берет? Канча литр сүт берет? 7-8 литр сүт берет. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Мунун музоосу ургач экен. 100 миң пул берди атмеке. Көрүңүздөр. Эси 120 миң дептир. Базар бир аз жыш жайганышкандыктан жакшы көрүнбөй атат. Силерди канча экен саан уй? Же бооз экен, а? Бооз экен. Канча экен баасы? 80 миң экен бар. Баа болду? Жакшы. Эгасы. Ана бул российский уйлар кимден экен? Mana baa bolbo. Baa болтабы? Yopishtirib aytaman aka 90 ming bering. Sonra yo'q ko'paytmadim, yaxshilar aytdim. 70 ming so'm bering. Mana bitta Mına özü, to'qol özü. Bo'z, ha? Yo'q, qisir. Qisirmi? Qisir ekan. 70 ming so'm so'radi. 70 ga so'radingiz siz? 70 ming aka. Qolganlari qanchadan narxlarga? Esi başqa o. Жақсы. Мына ушул уйдагы баа болоптур. Саан уй. Мына эне бала. Өтө жыш жайгашкандыктан жакшы көрүнбөй атат. Канчага сурады? Универсал базарынан, Куда калса. 109 миңгеби? 109 миңге баа болду. Жакшы келиптир. Aldığa bir qadam Өтө жакшы сөздөр болот. Кайсы баа болду, чеф? Мынабы? Канчага сурадыңыз? Биринчи туңга окшойт, а? Биринчи туңуч. Жакшы көрүнбөй атат, бирок 62 миңге сурадым мынеге. Биринчи туңма. Уй. Урматтуу көрүүчүлөр, базарда өтө жыш жайгашкан, мына караңыздар. Жакшы көрүнбөй жатат. Ошондуктан мүмкүн болушунча жакшы тартууга аракет кылайын. Боло турганы. Канча дедиңиз сиз? 150 миң деди. Баласы эркекпи? Эркек, музоосу эркек. Канчанчы? 4-чү баласы. Канча литр сүтү бар? Азыр 5 литр сүтү бар экен. 120 бербептир. 120 миң берет, мынакей. Баласы эркек. Өтө чоң уй, бирок урматтуу көрүүчүлөр. Ушул баа болтабы? Канча болтат? 113 миң болтат экен, урматтуу туугандар. Bunun da muzоосу
Buqa erkek ekan aka. Var ekan bu içinde? Bo'z ekan ha? Şu çok işler tekşerip olsa. Siz 113 ming so'radingizmi? Yaxshi. 113 mingga so'rab turibdi, hurmatli ko'ruvchilar. Tak. Ya bu qancha ekan shariga? 100 ming ekan. Bog' oldi-ku? Bog' oldi-ku? Qancha oldi? Oxirgisini aytib qo'ychi. 85 ming bo'ldi. Mana shu erkak bolasi bilan 113 ming bo'ldi. Sütü qolibdir ha? 113 ming. Bog' olta buna. Qancha dedinglar basin? 90 ming. 90 ming. Bog' oldi-ku? Mana shu uy menimcha bo'z uy. Balası yo'q, o'ta cho'ng ekan, mana qarangizlar. Balası da var ba. Erkakkan balasi urg'ach ekan. Qancha qildingiz? 5 so'm ham 100 ming. 99.500 bo'ldi aka. Bu sizdanmi? Bir oydan o'tgan bu qo'l. Yes yo'q ekan ha. Jellar o'ta siray to'ltirib mana qarangizlar. Buqani oldingizmi? O'sha bolalar oldi. Qancha qolibdir? Bilmayman, so'ra. O'sha aka o'tmoqda. Qancha oldingizlar buqani? 60.500. 60.500 mana buqa. 5 ga qo'yib berolmayman. Shu bovoltava. Qaysinisi? Yo'q, men qulluq aka. Mana qarava. Yo'q. 55 ming bovoltava. Yo'q. Ya molas biz 80 yosh tursa. Buna oldagi o'ta paroda sindiq ekan, hurmatli ko'rishlar. Bo'z menimcha. Qancha ekan bo'lsa? 100 ming deydi, mana qarangizlar. Bog' oldi? Qancha oldi? 82 ming. 82 ming bo'ldi, hurmatli ko'rishlar aka. Bu qadar qanchani tug'an? Yemi tug'an birinchisi. 100 ming kim var deydi. Yaxshi. Qancha verdingiz? 63,5. 63,5. Balası erkek ekan? Erkek ekan ha. 63.500 bo'ldi bunaqa. Biroq es bermay turadi. Bozor ichi o'ta jish sayg'ashgan. Sog'an uylarda o'ta ko'p. Jash, жаңы tug'an sog'anlar ozroq кездешib turadi, biroq bo'lsa ko'proq tartayin deganman. Ko'pchiligi bo'z bo'lib turadi. Hozir mana shu uydagi boshga kirib turadi, biroq qancha ekan? Bo'z o'xshaydi ha? Qancha? 55 ming. 55 ming aka. Qaysi bovoltar? Mana qancha qildi deb yurmaysiz? 60 ming bo'ladi. Mana mol sirop. 61 ming berdim aka. Qancha ekan bo'lsa? 90 ming ekan mana ko'p uyda ko'ringizlar. Shunday jish yag'ashgandan yaxshi ko'rinmaydi, hurmatli ko'ruvchilar. Bu bo'z ekan, qisir ekan? Bo'z ekan ha. Qancha dedingiz? 75 ga bordim. 75 ga boribmi? Yaxshi. Bir narsa qilmay turasiz, jonlar. Ko'rdingizlar, o'ta tig'iz yag'ashgan. Eldan bari basalba jiratdan qarangizlar. Hozir biz sog'an uylarda bir tartib o'tib, bunajinlarga o'tamiz. Birinchi tumova. Birinchi tumov ekan, hurmatli ko'rishlar. 72.500 ga olibdir. 73.500 ga beraman ekan aka. 1000 so'm foyda ko'rsam bo'ldi deydi. Biz bulacağına yeme sağan uylardan anan konacın boz uyları da tartı öteyli. Aka boz mu kısır mı? Kısır iken ha? Bir de tuğan bu kadar. Kaç iken bu ası? 50 mi ha? Sizlik içi şef. Ak. Kaç iken bu ası?
50 bin kem var. Ba oldu mu? Ba oldu eken. Qancha bu? Naka. Qancha? 60 kami bor. Bul da boz eken 60 bin kem var ha? Ba oldu mu? Suraştı mı? Aytpaysa hazır qardarlar turadi. Жақсы. Кунасындардын балаларын билүүнү баштады, урматтуу көрүүчүлөр. Я мына кара чым кара боз бекен ака? А? Боз. Канча экен баасы? Ha. 50 gün kem var. Ba oldu mu? Kança oldu? 41 binge ba gelip dur berip dur. Tak. Lağınas boz ekan aka? Boz ekan ha. Kança ekan bası? Kança? 50 gün kem var. Ba oldu mu? 41 bin oldu ha? Aha. Boz mu bu? Boz ekan. 35.500 so'mga Qizilkayada karbandan oldim kecha. 35.500. aka. O'sha pulni bering dag'i shart oling aka buni. Bo'shatishga pul zarur. Ulan karası kança bunun? Qarasin 30.000 so'm. Kami bor kecha. Bu erkek mi bu? Ha, Bu da urgaç mı? urg'och. Urgaç. Pul da urg'och. 35 bin verse verirsin arkana. 35.500 so'm pul bersa beraveramiz. Жақсы. O'zining puli. Öte жақсы. Ne deysiz aka? Buna sizga mehnat qilgan bo'la bunani. Aka. Aka siz bunçalık aytgan bolsanız adamlar oylap qalishi mumkin da buni bir yerden olib kelibdir, urdap kelibdir deb qalishi mumkin. Siz onçalık жақын айтсаңыз көрдіңіз қатып кетті. Siz конкретный қармап тұрыңыз. Шашпаң, базары келеді бұйырсачы. Hazır men дағы ойлап қалдым. Ошончалык болса, значит bir жерден алып келиптир депчи. Бирок мен сиздин 30.000 so'm kam bor bu. bunun 30 bin so'm kemi var. Narkının 40 bin so'm kemi var. Kam bor bu. Ana. Bo'la turgan jeri 35 magazin senasi. Bo'ldi, yaxshi. Qancha ekan bo'lsa? 43 ming so'rashdi. Siz qancha dedingiz? O'zim 47 beri o'g'ladi otam. 47 beri o'g'la deb turdim aka. Bu qisir o'xshaydi, ha? 2 yashar. 2 yashar. Yaxshi. Qaysi yutdan qarab shuni. Universal bozoridan ko'rasizlar buyursa? Hava. Aka, qachon turasiz bundaroq? Qancha ekan unajning bahsi aka? Ha? 50 kun kemi var. Boz mu kısır mı? Kısır kunajlar. 50 kun kemi var. Bozor bağıldı mı? Qancha qaldı aka berkine? Berkine akırkısını aytingchi. 44,5 qildi. Muhojirlar qanchadan? Yaxshi. Qaysi biri? Beldir. Qaysini so'radingiz sen? Beldir. Qanchaga so'radingiz? Beldir. 41 ming. Boz ekan. Beldir. Gümon ekan, ha? Boz, qisiri gümon. Men o'zim tortdim işte. O'zini tartadi bilan maskasi bor ekan, tartmaydi qo'yin ham. Maskasi bor ekan. Bilgan adam bo'ldi. Men bilgandan belim bunda qilsa, iyilsa boz bo'ladi deb qo'ydim. Shuni 45 farqlaydi. Biroq toshni bilmayman. Qancha ekan aka sizga? 50 kun kem var. Boz mu qisir mi? Gümon deyishadi. Biroq shul turishda tug'gan bo'lsa, beyin orqasida tug'sa, biroz kishnaroq uy bo'lib qoladi. Qiynalib qoladi. Va oldu? Qanchaga bermadingiz? 43 ga berdim. Yaxshi. Bu yetti ekan. Vardı görtaslar budan cho'ngroq uylar 41 mingga bermedi deb turadi. Bunaqalarni bu 43 ga chiqibdir. Значит, bunun yeti bor ekan. Ko'rdingizlar? 45 ga kelsa berib o'tkazsa, 45 ga kelsa. Ha, bozorchi setgan, yaxshi. Buldagi bavulda qanchaga so'radi aka? 37 so'rayapti. 37 ga so'radi. 37 mingga so'radi. Ko'ringizlar, hurmatli ko'rishlar. Bermayam. Bermaydi. O'zi qancha? 38 40 40 dedi. 45 dedi. Qancha dedingiz aka? 45 ming kalım. Ana 45 ming kam var. 37 ga. Yaxshi. Mavla qancha ekan bo'lsa aka? Bunasidan. 35
35'ten kam var. 35'ten kem var. Bular bir ceşer ha? Alo. Bir ceşer kunajınlar. 35'ten kem var. Bağ oldu mu? 30'dan sıra olacak ekan. Buna kon 30 sıra, bunlardan 28 sıra. Bunlar da 28'den suraptır. Narke kön. Arkasından da tartып көрсөтөйүн. Урматтуу көрүүчүлөр. Ага. Жакшы. Канча экен баасы? 48 миң. Баа болду? 48 миң. Бул да канча бир жашарга жете элек окшойт а? Канча болду экен мына бул а? Канча болду? 41 миңге. 41 миңге алып тур мынаны. Aka mına kunajınlar kança eken aytыңызчы мына Кашкадан баштап сарыны 45 миң. Баа болду? 38. Ортоңгучу? Бия ошондо 45. Ол да баа болду болбоду? Буну 40 кылышты. 40 кылышты. Кичине бир аз мүздүүрөөк экен. Бозу кысырбы? Кысыр. Кысыр, а? Жакшы. Сиздикиче? Канчаны алдыңыз? Айтыңызчы гана. Ортодо канчага келди? 77 ме 32 алды. 32 aldı demek. Görüyorsunuz bu 77'ge aldı turun ekö. Oşonda 36 mindən tora geledi. Жоқ. Otuz 9 min. Angus bu. Жетимиш жетиге болгон болсо 38.500'den тура кеп калабы? 38.500'den. Мынау жакшы түшүп турган да? Жакшы. Ушундай да кичине контакт чакпай калат, урматтуу көрүүчүлөр. Канча экен кунажындар эке? Канча экен? 45 миң кем бар. Бир жашар, а? Бир жарым жашар, өтүп калган кунажындар. Кайсы бүттү? Канчага бүттү ушул? 32 бүттү. Бир жарым жашар кунажын 32 миң. Так. Вакасында. Ака канча экен кунажындар бас? Канча экен? 35. Ya siz kanç dediniz? 45 kem var ha? 45'ten. Bağ oldu? Bağ. Kaçtan beri verdiniz? 39 yarından. Kaç kem bunların bağısı? 32 minden. Bağ oldu mu? 29.500 görüp duruyor. Ne tartıyorsun? YouTube kanalga чыгат. Сиздерге окшогон дыйкандар, ошолор көрүп, ушуга салыштырып, мал жандыктарын алып чыгып базарга алып чыгат. Универсал базары деп YouTube'дан излесеңиз чыгат. Болду ушундай тартып койгон абдыратан мен жакшы. Ооба, жакшы. Көрөйүн телефонду. Мына жана Аңгус экен. Аңгус парада 28.500-ге эсе алдык деди. Tarttın mı abi? Tarttım, bарын tartıp geldim bir şekilde. Ya kaç oldu? Bul erkek burgaçı. Burgaçı. Kança eken bağısı? Boğaz hazır boğa kılyaptı, çoğunu değil. 3 başlı. 3 baş, bağ oldu ama. Boğa kılyaptı. Kança kıldatın üçün? Kança aldınız şef? 77 min. 96 min. 96 min ha? Bayağı Жақсы. Ötken unacı. 96 min 500 yen var. 32 mindən surapsan da? O, ha. 32 mindən surapsan. Tak. Kança eken bu erkek turpaklar okşayt ha? 30 mindən kem var. Жақсы. 25'ke bir beyt al. 25'ten beri öttür. Universal bazarı. Жақсы. Ha? Ya kunajдын baası kança eken? 45 miң kem var. Bağ oldu mu? Kançaga geldi, akırkısını aytınçı. Kança?
41. 41. Azamatga bugun qandaysiz salıştırmalı? Arzan Arzan ha? Alarman жоқ ha? Buna bavul tava. Ekö öteң be. Qancha qıldınız? Ekö 54 be. Ya sizler qoşulbaysızlar, kengere süйлөй бериңиздер. Ekö 54. Turgaçı turpoklar. Sizdiki qancha eken? 27 mingden eken var. Hazır boğulmaştırganlardan mına şaka özlerdikin. Bavul tava. Qancha qıldınız? 33,5. Burgaçı bir jişar tegereginde turpok. 33,5. Sizdeki qancha eken? Erkek okşaydı ha? Qancha eken bası? 45 ming. Bavuldu. Qancha qıldı eken? 40. Жақсы. Qayсы bavul tatşır? Ha? Qayсы bavul tat? Ya bal bulgun yok. O yakta. Qarmaştırasızlar mı? O yakta başka nesi? Ha, başka nerse. Bular qancha eken? 45 mingden. Erkek. Birisi turpoklar. 45 mingden. Qanchadan berip ediniz? 41'den berip ediniz mi? 41'den berip ettir. Bir ješar turpoklar, uşlar, beyilki erте жаздағы. Aka qancha eken turpoklar bas? 45'ten. 45 dep turadi, gördüңүздөр. Sizdeki qancha eken? 45'ten. Ha. 85. 42.500'den eken ha. Bav oldu mu? Surayla eken. Жақсы. Үйүңүздөрдө мына ушундай турпок болсо, канча кетет экен десеңиздер, азыр ушунда баасын билебиз. Канча болду экен баасы? Турпоктун баасы. Мына беркиси. Беркисин айтсаңыз өзүн. 35 миң. Баа болдубу? Баа келдиби? Канчага келди? Акыркысын айтып коюңчу. 33 mingге келтирдим эке. Gördüңүздөр, ha? Ya, hazır sizlerden tartağız. Buna qancha eken bunun baası? Qancha eken buna şoğla turpok? 50 ming eken var ya, erkek. Baksa boğuday mı? Qanchaga suradınız? 32. 32. Ya жақсы surang, 32 tura kelbeyt bu. 40'tan жоғары surang. Ya buna Mamalaq turadi bu жерде. Qaysi kanal? Universal bozori. Mamalaq. Mamalaqni ko'ringizlar, hurmatli ko'ruvchilar. Bu Mamalaq qancha ekan? Mamalaq qo'l aytilavi? Ha, qara aka. Mamalaq qo'l aytilavi buni emas? Mamalarda O'tgan, ha? o'tgan mamalar. Bek, tartdilar shunda. Mamalarda kichkinasini. Ha. Budan kichkinasini aytadi, Mamalaqda. Bu ne deb aytiladi bu shunda? Topoz deb aytiladi. Topoz, ha? Qancha ekan bo'lsa? Ha, 30 ming. Kim var 30 ming? Bağ oldu mu? Akırgısı qancha oldu aka? 25 ming oldu aka. Bu jo'shli o'loja o'ta. Jo'sh yo. 5-4 klassdagi bolalar bor. Minse da bo'ladi buni. Mindi ham yurib yurdi. Ha. Yaxshi. Qayerdan olib keldingiz? Qayerga qo'yaq? Aeroport. Ha, mana noqatdanlar o'zini. Uyda qarmaysizmi? Uyda qarma. Yaxshi. Yaxshi. Bozori. Aka, mana shu bovul tava. Ya siz tortilmaysiz. Buna bovul tava. Yo'q, buni emas. Qaysi bovul tava? Uydan qaydim. Ha, uyda. Bu qancha ekan bunun basi? Bunun bahası 40 ming. 40 ming ekan. Ha, ko'ringizlar. Biz qo'ldan kelishincha tartib hozirmatli ko'rishlar. Qancha ekan aka bunda? Erkek ekan, ha? Qancha ekan basi? 50 ming ekan var. Bog' oldu mu?
Qanchaga keldi bermediniz? 44.200 ga keldi, beribdir. Sizniki qancha ekan? 35 kim var? Mına torpaq menimçe 2-3 aylık torpaq. Qancha aylık torpaq buna? 5 aylık ha? Satıldı mı? Qanchaga ketdi şul? 17'ye ketdi. Urg'och ekan ha? Urg'och 17'ye ketdi. 5 aylık torpaq 17 mingga ketdi bunga. Ya bunalar urg'och sizlarnikida mi? Erkek. Ya erkek mi? Bakaniki de erkek mi? Qancha ekan buna torpaqlar? Bu qancha ekan bunda? Urg'och mu? Erkek. 25 dan kim var? Bulardagi bir 5-6 aylık torpaqlar ha? Yaxshi. 25 ming kim var? Mineke hurmatly ko'rishlar, Universal bozorining qattiqlovchilari. Biz 25 minut, 26 minut içinde sağan uylardı jana erkek urg'och jash torpaqlardı. Qonazındarning balalarini bilib berdik. Emin keyingi chiqarilishda, ikkinchi chiqarilishda biz ulaqqa, ko'kbörgө чабылуучу аттарды, жана ушундай эле бээлерди, кулундарды, тайлардын балаларын билип берели. Sizler söz türde bizimle birge olunuzlar. Biz mına ушул kanal çıkarılışta жыйынтыктайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 29 ноябрь Ноокат мал базарында болдук. Biz жыйынтыктайбыз.